prije ovog videa želim da posjetite kanal ProHow i da ga doguramo do 100 pretplatnika jer mi je napravio logo i hvala mu na tome, a sad krećemo u video. Get yourself a Loot Crate, seriously, you already missed out on this one. LootCrate.com, epic wins every month. I pozdrav svima ljudi, evo nas opet na kanalu PC Tech. Danas reagiramo na novu Nedimovu pjesmu, prvu njegovu pjesmu, a to je Riči, pa krećemo. Ok, Nevera Digital Studio. Iskreno da vam kažem, ovo je meni brutalna, znači brutalna stvar, prva vrsta ovakvih spotova na Balkanu. Moram reći da su ove spotove, ovaj studio, ovakve spotove radili i Djali Bubi i ostalima koji pjevaju pjesme, te, dakle, brutalno, za početak brutalno. Trašet, kad od merca je, kad za život zovete, bolje da od merca je. Kaj veliki pozdrav za Vanimija i Nunija, ja s tim u spotu. Ali ove maske, kad pogledate malo bolje, u brutalan green screen na ovim maskama. Brutalno. Get freak, freak, freak. Zvuk sike, čuj zike. Hoću milijuna sebi filu i svilu, flow rap po stilu. Kući milu i pilu, da moji briju po riju. Puni siju i smiju, da se smiju i šiju. Ovu igru ko liju, maje na ve, novi tebe. Ono i Balkan Alert je tamo, pozdravi za njega. Novi bembe, a bijela je, samo krem je, ma nema je, still fame je. Baš me zanima koliko su ovaj spot radili vremenski, ili za ovako nešto dobro treba puno vremena. I samo hoću reći da ovdje u ovoj pjesmi nema niti malo autotuna. Možda ima malo, ali samo da bi se u nekom trenutku popravio glas da bi nas kao povela pjesma. Ali napraviti ovako nešto u biti bez autotuna je premoćno. Evo Vanim je moj brat. Baš me zanima gdje se ovo snimali, ali prostor kako je editano je sve stvarno brutalno. Brutalno je sve. Ali meni je prebrutalno ono na naočalama, prebrutalno onaj green screen, znači to je ljudi, svaka čast on neko napravi to, stvarno svaka čast. Ok, to je to. Šesta u trendovima, da zaslužila je, definitivno je zaslužila. 38.000 lajkova, 68.000 dislajkova, nije loše. New Era Digital Studio, Music, New Era Lyrics, Socijalno Sereno, Dina Šekića, Režman, Mix and Master, dobro je ovo, tekst je brutalan. Tako da ljudi, to je bilo to za video, ako ste ostavite like, share, subscribe, ako vam se svidjela pjesma, ostavite like, utičite na pjesmu, stavite like, imate link u opisu ovoga videa, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Pozdrav!